Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza, kandi niba utameze neza reka mwizeze kuraza kurushaho kumera neza. Inkuru ibabaje ni y'umugore w'imyaka 42 y'amavuko ukurikiranyweho gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 14. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe mwene baho umugisha. Ubushinjacyaha bukurikiranye umugore w'imyaka 42 y'amavuko ubarizwa mu karere ka Rulindo, umurenge wa Bushoki, ushinjwa gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 14 y'amavuko. Icyo cyaha gikoze ubwo yajyaga kureba umukecuru inshuti ye ngo ajya amufasha imirimo yo mu rugo avuye mu karere ka Nyabihu. Ahageze asanga umwuzukuru we w'umuhungu w'imyaka 14 wabanaga na nyirakuru. Barabumuha ngo bajye bararana ku buriri bumwe kuko inzu yari noya. Aribwo uwo mugore yahise yigarurira uwo mwana akajya aramusambanya. Mu gihe gito umwana yaje kubwira nyirakuru ko uwo mugore bigera nijoro agacunga asinziriye, akamukuramo imyenda akamusambanya, ariko kuko yari amaze gusaza ntiyabasha kubyumva. Nibwo umwana abibwiye umukuru w'umudugudu, bahita biyambaza inzego z'umutekano atabwa muri yombi. Mu kwisobanura kwe uyu mugore ahakana icyaha aregwa, nyamara mu bugenzacyaha yarabyemeraga n'agahato ndetse akanasobanura uko yabikoze. Uburegwa afungiye kuri sitasiyo ya polisi Byumba ku itariki ya 16 Nzeri 2021. Ubushinjacyaha bwamuregeye urukiko bumusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Icyo cyaha nikiramuka kimuhamye azahanishwa ingingo ya 4 y'itegeko nimero 69/2019 ryo kuwa 8 Ugushyingo 2019 rihindura itegeko nimero 38/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urubanza ruzasomwa tariki ya 23 Nzeri 2021 saa 2 za mu gitondo. Aya ni amahano n'ukuri ntabwo byari bikwiye na gato umugore nk'uyu nguyu imyaka 42 agatinyuka umwana byaye. Murakoze mukomeze kudushyikira mukandi like na subscribe. Imana ibahe umugisha.